كابني ثار جان تهلينم شار جان جابو بريه جان تبوینم شار جان خواجه مامۆسته سلیم تەموو ji deng û avazê bexşî Sohrab Mihemedî strana Şarêcan parî vekir bû. Bawer bikin ji dû strana Zengeriyê strana ku herî bêhtir bîna min çıkan diye ev stran bû. Min ku berê xwe da mamoste wek her car mala wî ava ez bêpar ve negerandim li Xorasanê tekiliya min û hunermend û lêkolîner Haşim Ferhadî çêkir. Mamoste Haşim Ferhadî derbarê Kelepura Xorasanê de lêkolîn dikir. Mala wî jî ava. Ez bêpar neyiştim, wî jî ya dûrikê xwe bi min re parî vekir. Hem jî stran stra ji bo me. û peyra disa Roşhilat, Hozan Xano û roya Esmailan jî piştgiriyan bikirin. Dekawerin em berê xwe bidin Xorasana Îranê li wê derê du çîroka Şarê û Gulnarê bikevin. گل بدیام جان و گریام شار جان ترمی بردا برجا زنگل علاج بکل برینی دل ایرو گوتن یار که دانم تا نبینم و جوانم قبول ناکم و گپانم قبول ناکم و گپانم Serê sedsala şanzdemîn da Şah İsmailê Şahê Sefeviyan ji İranê heya Erzinganê tê. Ev ji Padşahê Osmaniyê Yavuz Sultan Selim pir aciz dike. Ew jî biryara sefera Çaldıranê digire. Dema ku İstanbulê rê dikeve heya Çaldıranê 2000 kilometreye seriya xwe çi qas gundê Elevî û Şîyan hebe komkujiyan pêkdîne. Dema ku Şah İsmail têk diçe êdî li Kurdistanê ji bo Elevî û Şîyan derfetê jiyanê namîne, ew jî koçber dibin, berê xwe didin İranê, Roşhilat, li bajarên Urmiyê, Salmasê û yên din cîwar dibin. كابني ثار Di dawiya sedsala şanzdemîn da vê carê jî dema Şah Abbasê ji Bakurê İranê va Tirkmen û Özbek êrişî Safeviyan dikin. Şah Abbas ji bo sînorê Xorasanê biparêzin hewariya xwe dike Kurda. Kurd ji welatê xwe 2000 kilometreyan dûr diçin piştgiriya Safeviyan û egîdiyeke mezin nîşan didin lê berdêlê giran didin. Neyarên wan nemerdin, şefser gunda da dikirin. Desta vêjin qîz û bukan wan direvînin dibin bajarê
خی و بخارای درفوشن درباره و چیروکا رواندنا قیزو بکان دا قاسی سیست سرپیهاتی هنه هموجی تجی گلو غمن او هاتنه رواندن دلدار وان سترانا بیتنه سر وان او سترانانا خو گیهاندنه روژامه لگوری گوتنا رویا اسماعیلیان جبر ویه که آوازین خورسان همو غم و درد بار کرینه یه دهاتان پرکی من جوان قیزو بکان یک شاره یکشی گلناره جان و گریام شاره جان ترمی بردا برجا زنگل برجا زنگل علاج بکل برینی دل ایرو گوتن یار که دانم تا نبینم و چاوانم قبول ناکم و گپانم قبول ناکم و گپانم ده داویا 7 سالا 19 شاه نصرالدین سر تخته ایریشین ترکمنان و ازبکان لسر وان زیده دبه هلبت بردیلی هری گران جی کرد دن دوان ایریشان یکی دا لحرما جولگا ترکمن داویجن سر گنده برجا زنگلان میر، کال، پیر و زاروکان دکوژن جنا بخورا هل ددن دبن جوان جنان یک شی شاره اویندار شاره او بخشیه که ناوی نای زانین بخشی او کسن که جه دنیا دروین دستی خوشوشتنه بخود تنبوری چه دکن لیددن او درد و کلی دنیای دبشن اری اویندار شاره بخشی دو وان ظالمان دکوه که شاره شون بابینه لینا جاردن به چحب دنیای شاره نابینه تنبوره که چه دکه لیدخه دستیره اوی درد کلی شاره دبشه ترمی بردا برجا زنگل برجا زنگل علاج بکل برینی دل ایرو گوتن یار که دانم تا نبینم و چاوانم قبول ناکم و گپانم قبول ناکم و گپانم قدر گلنار جی دشبه قدر شعری و جاره یه جدل دزاره بهمانه هر دو عاشق عشیرا باشکانن کوچرن جبو دبارا پزی خو ج بهاران درد کهون زوزان چیای هزار مسجدی دما پاییزا درنگی جی و جاره و دیگرن باجاره در دورا باجاره مروی دما که ریا وگره دانه او هرما حلوه چشمه یا شیروانه شف دکه و ارده اوج دکهون خوی لی بهمان او شوانه حوال خود بعضی خود را دکن شوینه رش شوه ظالم ترکمن سر ایلی دادگرهن کال پیر زاروکان دکشن جنا بخوراده بن دما سر سبه بهمان بتوی شوان حوالی خود ودگره دبینه که
دوغان سر ایلیکتیه گلنار دناف کشتیان دا تونه او جی دده دو شوپا سمی هسپان چیا به چیا گند به گند دگره لی جارکتن گلنارا خو نابینه او سترانا که لیلی یاره زاره زارا دلی بهمانه جایلان کشته جنان برله یارله یارله یاره گلنارا من سیر کرن جیناره او فرید کوچه و بازارله یارله یاره سر سیر گشته خیمه بخاره